adong jongjagui sumai dangui sao je ang kerong raidadui songsajak Bharoti elembagni haising mate uitu kurak naragui Indian sovereignty te hansa klaimano muthang naruknai te ani sako boksinjak samungno klainai hamba ছয় আগরতলা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত সদস্য শিশুদি প্রায় বর্মন মহোদয়ের অনুমতিক্রমে প্রথমে এক সিমনা কেন্দ্র I, Sri Sudeep Roy Burman, having been elected a member of Tripura Legislative Assembly, do swear in the name of God that I bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Jai Hind. বাজার কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত সদস্য শ্রীমতী স্বপ্না দেববর্মা। Musang Chittaranjan Deborma, Tripura Kerangkok Chaplok ni Adong Jongjagui, Kaitorni Munggai Smai Tangku J. Ang Kerong Raidadui Songsajak Bharot ni Elem Bag ni Paising Manema Tai Poito Grak Nargui Bharot ni Sarvabhaumotto Tei Thansa Katha Laimano Muthangui Naruknai Tai Ani Sakabo Boksingjak Samungno Klainai Angrom Rayo Donsra Debormaria Tripura Legislative Assembly Somari Nino Keha Tamsong Kesong Yawi Isor ni Muromia Snaitanga Ang India ni Ainbai Hatui Mur Kayo Mono Hatui Mung Trongbai Kaulaye Tangai India ni Yaukar Bakra Chukher Mabai Boihama no Rongchaye Tangai Ake Ang Hasui Tangi Naimo Tang Mandrano Hatui Yokmok Rongbai Yaukuri Nai সাতচল্লিশ নম্বর কেন্দ্রের শ্রী রঞ্জিত শ্রী চিত্তরঞ্জন দেববর্মা মহোদয়। Ang Machan Ordinance Deborma, Tripura Kerong Kokchapnok ni Adong Jongjagui, Ishwarti Munggai Samai Danguje, Ang Kerong Raidati Songsajak Bharot ni Elembag ni Paising Manema Tei Poito Grak Naragui Bharot ni sovereignty Tei Thansa Katha Laimano Muthang Naruknai Tayani Sakabo Boksingjak Samungno Klainai Ang Macam Biswajit Koloi Tripura Kerongno Chapno ni Adong Jongjagui Kaitoni Mumbai Smai Tangko Je Ang Kerong Raidadui Songsajak Bharot ni Elembag ni Hasing Manema Tei Poito Grak Narukui Bharot ni Sarvabhaumotto Tei Thansa Katha Laimano Muthang Naruknai Tei Ani Sakabo Bokjak Samungno Klainai Ang Macam Pathamlan Jomatia Tripura Kerong Kokchapnok ni Adong Jongjagui Mutaini Munggai Smai Tanguje Ang Kerong Raidadui Songsajak Bharot ni Elembag ni Paising Manema Tai Poito Grak Narukui Bharot ni sovereignty Tei Thansa Katha Laimano Muthang Naruknai Tei Ani Sakabo Boksingjak Samungno Klainai
Tripura Legislative Assembly Chungmari meeting yo keha tangsong kaya suyokmi iso ni mungrom ya smai tanga ang India ni ai bai khatimu kayo mono khatimu lungbai taulaya tangai India ni yakma baga sutherma bai buima norom chaye tangai age tang thasoi tangni laimo tangwan gano khatiyok mo lungbai yok mi nai khasa मोजां सन्जय मालिक त्रिपुरा केरन कक्सापनि आदम चंजागुई मुताइनि मुंगुई समाय तांगो जे आं केरन रायदातै संसजात भारतनि एलेमबागनि फाइसिं मानेमा ताइ कुइटु क्राक नारगै भारतनि सार्वभौमत्व ताइ थानसा कथा लाइमोनो मुथां नारगनाय ताइ आनि साखाव बक्सिंजाक सामुंग खालायनाय हामबाय आं मोजां पल दांसु त्रिपुरानि केरं कक चापनकनि आदम चंजातै समाय ताङै सावजे आं केरं रायदातै संसजात भारतनि एलेमबागनि फासिं मानेमा ताइ पुइटु क्राक नारगै भारतनि सोभरेनिटी ताइ थानसा कथालायमानो मोथां नारगनाय ताइ आनि साखाव बक्सिंजाक सामुंग खालायनाय Full candidate Sri Philip Kumar Rian. Ang Mutangzu Sapna Deborma Tripura Kerong Kokchap Nokni Adamzu Chongjagui Kaitorni Mungui Samai Tangni Sauje Ang Kerong Raidakui Sangsaja Barot Ni Elembag Ni Pasim Manimate Kuitapura Naragoi Varakni Sarvabhumuto Te Hansa Utha Laimono Muthangui Narakani Te Ani Sakawo Wakjak Samunok Lanai Ambat भारत आकांक्षला केंद्र के निर्वाचित सदस्य श्री विश्वजीत पल Deborma Tripura Kerong Koksap Nokni Adam Chongjagui Kaitorni Mungui Samai Tango Je Am Samai Tangi Sawo Kerong Raidakui Sangsagat भारतनि एलेमबागनि फाइसिं मानेमा ताइ पुइटु क्राक नारगै भारतनि सोभरेनिटी ताइ थानसा कथालायमानो मोथां नारगनाय ताइ आनि साखाव बक्सिंजाक सामुंग खालायनाय हामबाय मोजां मानव देबोमोन त्रिपुरा केरन कक्सापनि आदम चंजागुई समाय ताङै सावजे आं केरं रायदातै संसजात भारतनि एलेमबागनि फासिं मानिमा ताइ पुइटु क्राक नारगै भारतनि सार्वभौमत्व ताइ थानसा खालायनायमानो मुथां नारगनाय ताइ आनि साखाव बक्सिंजाक सामुंग खालायनाय हामबाय श्री सुबोध देवबर्मा